Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Bullet udah dia nóng nữa bài hệ bài được dia udi ibadat nóng ipeng dia ni Kidikhat jang hanyo trap youth council haka khandai tu gunai lat ajar pusau kleyo bat di arnut gisnar khayi drug lama khalai ngut kinong di drug bat na kamet jongki kleyo kurup ru ar pusau tli kitenong red bla tap yo drug ya kini kinong khayi beginong di drug kidikhat ke choice kleyo bat national civil hospital hazan ka jaka ai dawai OST center kabadairu ka jaka ai dawai ye ki bla ngop how drug pat hakari kisngi ke choice klalap bagini khanna kisule minle kumulit shim dawai dagi punlong pat kum ka jaka bani di bani thet yo drug Nakini kinong di drug ke choice kala kurup ka southly mobile phone ka pisa power bank lightly ternya injection ganja bachis pa atli kitendong batheli Hadi ngijing toket ki khot jang ke choice kala thangno yo drug badi ternya injection badi kitendong bla thap yo drug kat baya ka pisa badi mobile phone lepen phai biang shekini ki khanna Hadi kini kinong lam jang ke choice balam kemadu president ba roy kupar syndrome lele binya kendu ya ka doktor ke badan OST center Baik lepin pau bikin selai bin kendo ya ke Director Jangka Health and Services bat bade bandawa penkendian nomor 2 ya ke OST Center Nesville Hospital Cikui Pat Kijaka. Harga digajing tokit jangi dikhot ke choice we na pedang ginong di drug ula pla bagidan ki pulen bagi beri kebijakan keti haka kam khai drug. मेरे पैसा छोड़ देते यार ये मोबाइल सीजन में छोड़ आंटी भी नहीं आओ आकाश ले यार आंटी भी नहीं आओ सिविल में आंटी भी नहीं आओ सिविल में हाँ गाड़ी में जो गाड़ी YouTube mau make dengan klik dari pot vet mah je baru kami kami di orangnya kali ni pria benwan apa baru ibadi ini kue le banyak sibel lah kue surat kata lah surat pas ayat mah kalau sedang rung biang tu sedang mendikat biang pengat beli dia ram ada petinja banyak dia pengat dan dalangan tu biang dia ram dia dalang entai kalau mungkin kata di mana kan tak supply kan dia bet kayak itu long vaksin yang ni pria di badok bomla banyak besar dia wan sim naik Nuôi yung dia pat bawan pangmai bomla ban yo kabam bomla ban lek sala pat jimlam si rap san spat si do yung covid pat yung vaksin gitu mo yung kata bisa kaya sih bisa yung ni attack kaya yo kuai ni vaksin alam ba dan tom keras dan supposed dan tong banyak kam dan ban ong bang ingat saya ni vaksin ba bau trik kam siya. Kenapa yung vaksin jom COVID pat uya tang kana? Uya tang sipa tang daki penai. Saya tak kelas dia muka study ibu miswa apa yang ba. Dan kami kata kalimat kata kelas dia ban pulih bayu vaksin ban. Au COVID pat cep bau ni san periksa salap bau de le pang dan dia ida. Tegi le no. Bullet udah apa dia nóng nữa bài hệ bài được dia udi ibadat nóng ipeng dia ni nhiều cọ mày lại phô xong vô cha xí xí á ni
Kamai dengan cinya ayu, ini badannya ada dulu. Sungsim lah di badan. Beliau nang diri bukan apa, manipu dia. Beliau kasih jiwa cini dan kam dan jam ini ni, dia ni dia kasih. Dia masa ajar ni, mana kompa. Penting lah. Kakam lu kam dan dia, kam dan dia. Kuliah ikut buat mana sih kuliah kam balai balai. Jadi apply buat. Nang mana? Kakam beliau memang itu kapsa mana. Benar sebuah kamsau kata buat kakam beliau kakam ada kakam punya ayat dua menyelawan ram. Kam dan betul suram met ya format transport pak benyak ni juga dan sudah roda merah pensil itu beda sih kan dan des kan harus dan des ni lah lagi sa la chuang lại iya được cái này mà em kami ada dah ada orang mereka pak dia baik sudi kelah hangat ni bang ada di sini ye tiap ta ya ye bang amla hadiahnya ayat sia supaya adik diberi bayar tu dunia bang tadi ni mana adik dia memang sebab beli label lupa di ni menjudge ni mana mandi show timang kata ni kata seumdi bawan negari ni wan ni na pipeline ni hasil covid la lap det ba nei urung baka khang kata covid ka film sya rung kham dan badi silong ba la clean la ya handsome la ya pho let hadien pravana sin dap to ya please teng ka film ngara hado sawaje ne am to stang pat yang baro kilong nem dan badi sadiram hiditat boleh dak baro la clean nan hiditat nang pengat adien si benar telangat di dalam ham. Pur berditat kan ukur ke doa cepatnya. Papat gidi asplai spa. Pur. Telangat tetap ada paisi spa. Ini mana mana spa. Simer ini dia kata dang di kata bidang kuat. Dia dah kata bidang kiber kata bidang hun. Masih jauh ni dan sau ingredients. Mau besnau pure sia hasil long lalap kulit ni kira itu kira kalap lap khatsan teli. Ini dah khatsan teli dan kam sau teli dan khatsan teli beri badinya ini bahasa safar. Yang safar you nya safar dawai. Kita dia bah dia beri banyak truk mana yo nya. Jadi utak yo nya ramah yo accident itu dikira utak diberi bagi komplit. Aduh tadi setiap pinpit itu tip snow bau bahan sini aduh tadi gaya gigi dia dik dawai bai sau ni umpit adik kan bisa pial umpit adik ke aduh kat dia silong pat mah wal country ke balu tu sekayu record baduk tu ya obviously one baduk tu yang balu tu yang mana one high grade one balu tu beri teman-teman dia dia im ni tinggi teman-teman di bedang beat bah yang asal aja ada itu. Ini kan kasih nang India sekian banyak ke US. Kalau currency jam paling kaya, juga tak sepak dengan jam paling sini tak apa. Sekian itu. Ke India juga. Dia pun ada apa? Cuba fikir apa bangsa. Ambil dulu. Orang asyik tu. Dia nak buat. Amang. Đúng rồi, tôi đi tầm gì à? Đúng rồi.
Finland. Nak buat cendawai nang ini pi. Gila melek buat cendawai tu magi pelong pakai ni Jakarta tadi takadir. Mentang gila don nang ni ada sporting. Kalau je gila lah kita semua 30 to 60 package. Dia dia yang ni apa? An ki ong ba buat cendawai nang ni universiti. Itu long visinya apa? Kamu dan security dan ayat yang ni. Dia nak kata kita mesti isbangi itu notice berpita ni tamai mat tam kerekam untuk notice nanti mati leh begini. Tinggi kuat ba nak kalian masing badai menwing no university ni kawai di public hospital inom lah hirup ban te rakam no mati muan ni in the guys pension dawai lekin leh apa tiki kami nanti. Tinggi kuat ba hang no university kudang ra no sa kan mo cetak ba hindi ka public place. Di jing sama pi di nom la bende je ya ta bende ke DHS de DHS no bende ke contoh Max. balik je ke dia Kini kahap apa kan? Dong Max. Kahap apa Max. Negara is control. okey Itu kahap apa aku no? Bila dengi kuat benda wa ban wing no ya kan nang ni habis saya Kenapa kerja kan? contoh max on DHS Ya, nama long civil ya jaga ini. ya cakap